شمابل ونلوني كم حيال معبل أكل ملاي شمابل ونلوني كم حيال معبل سلام تخطاتلت نايز channel كما يتكونوا صبوك تكونوا ناي وترو تمنيتيو امبارح بزا فيديو زيا العلا قداس نزلو حبريتا زينا تنتنا إنا خنري نسدما عندها تكروكا إيروبا انتخوني ناب إيسيا دما خنكيدنا عبيت نقراد دفتهم زلو عب إيسيا ونكنرينا بحفشا ندرجة عالم دما كتسألو زخل زينا تاتينا هنري مجمريا نحن وح عمتات تنكلت عبيت هجراتنا أوروبا زبالة فرنسا جرمانن ما راحتهم تراخيبا مالو أوروبا حبرت أجمع كم زلوا أبي خاطفل تنكلت هجرات فرنسا جرمانن كرر رأس لزي كعلا زلواي تنكلت سوبر باورز وكنايت أوروبا يونيون تون باورفول كانتريز زبالة فرنسا جرمانن ينكلت عندما أجد دستنت بتاعت أي ترى دادونا لون تايم زمن بتاعتهم انتاي كاونت مع لبكرينا أوروبا حبرت نزعبي ناي بايتو من ريتش أبز دالو اللي زلوا سقعد زلوا دما كنرينا إذا سقعد زدما أبي أوروبا نتنبر زلها ويون أوروبا كسدت حسب زلها على قد سنة كل ويزنت بزي مجمر يا أبويا خجمر أبي يوكرين زقبر زلوا كنتات كنرينا أبي آسيا دما مس أوروبا كم دما آسيا وين بعلم زقات مم زلوا أمم تشاينا جابان دبوب كوريا زقبر زلوا على دما أنا أمريكا كمان سقعد فتير لالو كنرينا لا يقبروا سبورت يقبروا مساي صنحوا بزح مهارة حسب كل ونايو في أوروبا زلوا دما على قد سنة كلوي. Let's start first بزاني European Union politics ما نجمر. Too slow or overburdened by bureaucracy? These are some of the most. ثلاثة نقطات زعبا ديمقراسينا أوروبا ويكا أوروبا حبرت كزرب كله ثلاثة نقطات الله خلق جز دجما مس ويكا بقى حوسوس زبالة ديمقراطيك أن ديمقراطيك مالت ديمقراسية دي زبالة كنت أوروبا حبرت دما ديمقراسيونا يكونن حق عايش كلاي سلو بتاع مزحول مخانو نزخون يكون قبل مالس زحول مخانو كالكا بيروقراسي بقى معت جزء زوسد نايت مير ثلاثة زنك على زياتهم كل جزء كاسين تمس slow to react bureaucratic ناتا بحالي زخيت okay نغطر Common criticisms lobbed at the EU, and there's a grain of truth in them. Imagine this: a small country, maybe home to just 9.6 million people, has the power to throw a giant wrench in the works for the entire continent of almost 450 million. كالت أجمع تايوتنا أوروبا حبرت نفسه كف حجر فيتو باور اللوا فيتو قد جبر تغلي نوساني زمالة تايو نشتي حجر نتن أزين عبيت حجرات د سقمتنا خي وزع تطو كتبلن تغل ويك أزيع نتحريت كتقوتن تغل that's why ما slows بال objectives تقاملو بتعمي زحولي to decision making na European Union سدما كل جزء نتحريت مال سومالي. That's right. Just one tiny member state can say no thanks and veto decisions, effectively hitting pause on progress for everyone else. Sounds a bit off, right? Or picture waking up one day to the news that someone you've never heard of is the new president of the European Union. Surprised? Well, so were many Europeans in 2019, because the decision to elect von der Leyen came out of nowhere. كالي إذا حجي نا European Union نا Commission President تبعت لا فندر لاين أقول تشين عصرت تشعتن ولا حدث كيف لتها President نا Commission كوينا بخمي كوينا Commission بخمي مريسوا it's very very unknown زي تفلق سب أب جرمن منستر مكل خال قال جيراتاني را أنجيلا ميركل كم زي بهال دما سلديت فتوان بقوا أسرح سلدي صراحة كابتي يعني جرمن بايتوك سبقاس لزدليت أنا بيروبيان يونيون بريزنت جرا سدي داتا مغنياتا بيروبيان يونيون حتى الناس اللي زي اللي زبل سبيكوليشن اللي بحفشاجن زي تفلتسب ولا حدث بدي مرته أمريكا بريزنت نايت كوميشن كوينو مثل نايت كوميشن كوين الله حجيجن مرجع كايد يونايت كوميشن وني بحال الله مرجع تات كم زي ديبيت لنا بحفشاجن نت European Union completely هذا نيوج مسارح مخانوز قبرته أبتعت مرحلة نيزيا أرسلا فان دير لاين. Process of selecting the EU president often happens behind closed doors, shrouded in secrecy. Sounds like a democratic gap, right? But what if things could change? The upcoming election on June the 9th could be a huge turning point, depending how you vote. So كاب على شدشتك كاب على تشعتة زجبر من رجعنا أوروبا حبرت حدا عبي نايت بايتو أوروبا حبرت أزيع قداس النزل ويكون لأنه كل دماء إتيا ما نايكن في إن حيلا نبرت عني ما تسلزلهم كسب حجتهم مع كلاي سنتريكس بحالو نساتهم توم ليبرالس نساتهم يوم دليتهم زقبروني رم داس وايز نيجبرو سودهم دو نيجلدو نريو زلنا لك كم تنا أمريكا كونت أنيو الجنيه ما نايكن في مثلو أب أمريكا ونيا ما نايكن في نا أمريكا يا ما نايكن في دونالد ترامب دايزبل أمريكا فيرست أمريكا ترايز قد سنة خالبة على فلتيو
እዚኦም ካልክዕ ከምኡ ናይ ኤሮፓ ፈርስት ዝብሉ እዮም ክመፁ ዝኽእሉ ቅድሚኡ ግን ናይ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ጀርመኒ ፈርስት ዝብሉ ፍራንስ ፈርስት ዝብሉ እዮም እቶም ናይ ጥልያን እውን ጥልያን ፈርስት ዝብሉ እዮም ክኾኑ እዚ ከዓ ነቲ ኤሮፓ ሕብረት ነቲ ኮሚሽን እውን ንባዕሉ ፅልዋ ክህልዎ እዩ Changing the EU fundamentally means altering its treaties, essentially the constitution of the EU. A proposal to amend the treaties is currently making its way through the EU, aiming for some radical changes, such as removing the veto vote and changing the way we elect our president. But as is normal in politics, there are ሓደ ካብቲ ምናልባት ዲቤት ዝግበረሉ ዘሎ እቲ ዓቕሚ ናይ ቪቶ ምግባር ነፍሲ ወከፍ ሃገርሲ ቪቶ ፓወር ከልዋ ከም ዘይብሉ ምክንያቱ ንእሽተይ ሃገር ሃንጋሪ ንኣብነት ኣብዚ ኩናት ናይ ዩክሬን ብዙሕ ግዜ ውግእ ከይህሉን እቲ ውግእ ጠጠው ክብልን ነከዝሕልን ኣፅዋር ምሃብ ከቋርፁን ነታ ዩክሬን ትበሃል ድማ ናብ ኔቶ ኣባል ከይገብርዋ ናብ ኤሮፓ ሕብረት ንኸይትዋ መብዛሕትኡ ግዜ እንቅፋት ትገብር ዘላ ሃገር እያ ትበሃል ስለዚ እንታይ እዚ ወላተን ንኣሽቱ ሃገራት ነተን ዓበይቲ ሃገራት ንውግእ ጥራይ ዝጎያ ዘለዋ ጠጠው ከተብለን ኪኢላ ወይ እውን ነቲ ቅልጣፈ ናይ ጉዕዞናተን ከተዝሕሎ ኪኢላ ኣጋይን ነዚ ነገር እዚ እውን ከኣሊዎን ከጥፍእዎን ይፍትን ኣለዉ እዚ ኣብ ፖሊሲ ሌቨል ክኸውን ከሎ ኣብ ግለ ኣብ ናይ ዩሮፒያን ዩኒዮን ኮሚሽን ሌቨል ክኸውን ከሎ አባላት ሀገራት እንታይ ከጋጥም ይኽእል ጽንሂለ ክነግረኩም parties in favor and against. The EU houses 7 major political groups, each composed of national parties from across the entire EU, and each ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኤሮፓ ሕብረት ዝበሃል ባዕሉ ንኣብነት 7 ዓበይቲ ፓርቲታት ኣለዎ ክንብል ንኽእል ካብ ኩለን ድማ እዚአን ድማ ካብ ሃገራት ናይተን ሃገር ዝመፁ እዮም ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ናይ ኤሮፓ ሕብረት ዝመፁ እዮም ቶም ፓርቲታት ስለዚ ኣበዮም ዝኣቱ ዘለዉ ቶም ፓርቲታት ኣብዚአን ፓርቲታት ተን ሃገራት ክመርፃ ከለዋ ኣብቲ ሃገረን ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ኤሮፓ ሕብረት እውን እዮም ዝኾኑት ስለዚ 705 ኣባላት ዘለዎ ባይቶ ኣለዋ እታ ኤሮፓ ሕብረት ትበሃል ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ይመፁ እቶም ሃገራት ድማ ኣብዘን 7 ፓርቲታት ድማ ፋሕፋሕ ይብሉ ማለት እዩ ስለዚ ክትሪእዎ ከለኹም እጂ እቲ ቀይሕ ብፀጋም ዘሎ እንተሪኢኹሞ ደ ሌፍት ዝበሃል ፀጋም ከምኡ ድማ ሶሻል ዲሞክራት ይመስለኒ ከምኡ እናበለ ግሪን ሪኒው ኤሮፓ ዝብል ዝተፈላለዩ ፓርቲታት ከም ዘለዉ ንርኢ ኣለና let's continue a little bit. Has distinct views on these reforms. Some advocate vigorously for change, while others remain staunchly opposed. Let's visually map these groups on a spectrum, from champions of EU reform to those firmly against it, and see where each group stands. First up, meet Renew Europe. They're the liberal cheerleaders of the EU. They dream big about revamping the EU. No more vetoes on foreign policy and taxes. A strong ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዞም ሪኒው ዩሮፕ ዝብሉ ልክዕ ከም ሓንቲ ሃገርቲ ኤሮፓ ክኸውን ዝደልዮም ስለዚ ትሪቲ ቼንጅ ክግበር ዘሎ እቲ ትሪቲ ዝበሃል ክቕየር ከም ዘሎ ሪሙቭ ቪቶ ታክስ ኢሹስ ዝኾነ ሰብ ቪቶ ክገብር ከም ዘይክእል ወይ ከዓ ንሓደ ስጉምቲ ጠጠው ከብሎ ከም ዘይክእል ሪሙቭ ቪቶ ፎሬን ፖሊሲ ኣብቲ ታክስስ ይኹን ኣብቲ ፎሬን ፖሊሲ እተን ኣባላት መንበር ሃገራሲ ቪቶ ፓወር ከይህልወን ስለዚ እቲ ኮሚሽን ከም ኢፌክቲቭሊ ከም መራሒ ናይቲ ሃገር ናይተን ኩለን ሃገራት ኮይኑ ንክሰርሕ ዝደልዮም ሞር ፓወር ቱ ፓርሊያመንት እቲ ፓርሊያመንት ባይቶ ድማ ኩሉ ዓቕሚ ክህልዎ እዚ ማለት እዚ እተን ሃገራት ትርጉም ዘይብለን ክኾና ማለት እዩ ኩሉ እቲ ሓይሊ ናብቲ ኤሮፓ ሕብረት ክኸውን ዝደልይዎ ሪኒው ዩሮፕ ዝብል እዚ እቲ ሊበራል እዚ ከዓ እቲ ሓይሊ እንተለዎ ብትክክል ከምቲ ንሪኦ ዘለና ሞር ሓይሊ ናይቲ ዩሮፒያን ዩኒዮን ኣብ ኮቪድ ድዩ ኣብ ካልእ ድዩ ኣብ ዝውግ ናይ ዩክሬን ድዩ በልዎም ንወስኽ ጥራይ ዝብል ከምኡ ዓይነት ዓቕሚ ክህልዎ እሞ ንኩሉ ነገር ባዕሉ ንክውስኖ ዝደሊ እዩ እዚ እቲ ሓደ ክፋል ክኸውን ከሎ ካልኦት ድማ መን እዮም ንረአስከ parliament and even having a single EU president directly elected by the people like you. ከምኡ ድማ መወዳእታ ሓደ ናይ EU ፕሬሲደንት በቲ ህዝቢ ካብቲ ሙሉእ ኤሮፓ ዝምረፅ ፕሬዚደንት ክህልዎ ብካልእ እቶም ኣመሓደርቲ ናይተን ሃገራት ልክዕ ከምዚ ናይ ኣሜሪካ ስቴትስ ናይ ስቴትስ ኣመሓደርቲ ክኾኑ እቲ ዝዓበየ ስጉምቲ ናይ ኤሮፓ ሕብረት ግን በዚ ዩሮፒያን ዩኒዮን ኮሚሽን ክኸውን ዝደልዮም ሰንትራል ባንክ ሓደ ክህልዎም ኢፌክቲቭ ዝኾነ ፓወር ክህልዎ እሱ ድማ ዝደልዮም እዚኣቶም and me. Plus, they want EU citizens to vote directly for EU political parties. So we'll have to place them way over on the right of our reform spectrum. Now onto the ECR group, the soft Eurosceptics of the bunch, made up of right-wing conservative parties across the EU. እዚ ከዓ በቶም ራይት ዊንግ ኮንሰርቫቲቭ እዚ ከዓ በንፃር ናይዚ ሓደ ሙሉእ ሓያል ዝኾነ ኤሮፓ ሕብረት ዝብሉ እቶም ሊበራልስ ክኾኑ ከለዉ እቶም ራይት ዊንግ ኮንሰርቫቲቭስ ከ እንታይ እዮም ዝብሉ ንስማዕዮም እጂ These guys are not fans of change. They see EU treaty changes as the big EU trying to boss around member states. They're all about keeping the veto, keeping the EU parliament from getting too powerful, and definitely no EU-wide government or election. Their philosophy? Do less, but better. Therefore, we will place them at the very left of our spectrum.
So እዚኣቶም ከንታይም ዝደልዩ ዘለዉ በንጻር ናይቲ ትሪቲ ቼንጅ እቲ ሕጊ ቆይሙ ዘሎ ወይ ከዓ ትሪቲ ነቲ ናይ ዩሮፒያን ዩኒየን ዝቆመ ክቅየር የብሉን ቪቶ ፓወር ድማ ክህልዎ እቲ ሪሙቭ ቪቶ ታክስ ዝብል ንኣብነት ኣብቲ ታክስ ሓድሽ ሕጊ ከተኣታትው ከለዉ እተን ኣባላት ሃገራት ቪቶ ፓወር ክህልዎን ጠጠው ከብልዎ ነቲ ናይ ኮሚሽን ናይ ዩሮፒያን ኮሚሽን ባይቶ ዝገብሮ ዘሎ ከምኡውን ኣብቲ ፎሬን ፖሊሲ ንኣብነት ኣብ ዩክሬን ውግእ ክንገብር ኣለና ኣፅዋር ክንህብ ኣለና ገለ ክብል ከሎ ሓደ ሃገር ቪቶ ፓወር ገይሩ ነቲ ደሲሽን ጠጠው ከብሎ ከም ዘሎ እዚ ድማ ጠጠው ክብል የብሉን ክቅፅል ኣለዎ እዮም ዝብሉ ከምኡውን remove power to parliament more power ዝብል ዘሎ እቲ ፓርላመንት ባይቶ ናይ ኤውሮፓ ሕብረት more ስልጣን ክህልወሎ ሓይሊ ክህልወሎ ንዝብል ኖ እተን ሃገራት የን ስልጣን ክህልወን ዘለዋ ክንባ ይደልና ዝብሉ change president election process ከም ድማ ናይቲ president election እውን ክቅይርዎ ኣይደልን እዮም ስለዚ again ኣብዚ እውን እንታይ ንርኢ ኣለና ስለዚ ኣብ መንጎ እትዮም ኒው ሪኒው ዩሮፕ ዝብሉ ፓርትን ኣብ መንጎ እዚኦም ራይት ዊንግ ኮንሰርቫቲቭስን ኮምፕሊት ኣብ መብዛሕትኡ issues opposite ዝኾነ መርገፂ ዘለዎም እዚ ሕጂ መን እዮም ክዕወቱ ንብል ዘለና እቶም ብፀጋም ዘለዉ እቶም ራይት ዊንግ ፓርቲስ ንሳቶም ዝያዳ ዓብላልነት ክህልዎም ከም ዝኽእል እዩ ዝነገር ዘሎ እዚ ድማ yet to be seen ዳርጋ ኣብ ውሽጢ ሰሙን ወይ ክልተ ሰሙን ክንሪኦ ኢና ትውፅኢት ማለት Next up, let's chat about the EPP, the center-right heavyweights and the largest group in the parliament. They can be a bit wishy-washy with their plans, sure. እዚኦም ከኣቶም ዝበዝሑ ሰንተር ራይት ዝበሃሉ እቶም ሰንትሪክ ዝበሃሉ እቶም ዝሓየሉ ድማ እዚኦም እዮም ዘለዉ ነቲ ፖለቲካ ዝፀልዎ ዘለውን እዚኦም እዮም እስከ ንስማዕ እዚኦም ከንታይ እዮም ዝደልዩ They flirted with the idea of treaty change before, but you won't find it spelled out in their latest manifesto. Ursula von der Leyen, one of the EPP stars, plays it cool by saying she's open to treaty change if and where it's needed. They say they want a more democratic EU and are all for scrapping the veto vote on sanctions. But ask them for specifics on foreign policy or how to pick the commission president? Crickets. So we're placing them smack in the middle of our spectrum. Moving on to the left. So ኣብቶም ማእከላት ዘለዉ እቶም ሰንትሪክ ዝበሃሉ ታሪኻዮም ድማ ኣብ መብዛሕትኦም ነጥብታት መንጎ እዮም ልክዕ ከምቲ ዝበሃሉ ክርአ ኣለዎ ክምርመር ኣለዎ ድሌት ክህልዎ ገለ ኣለዎ እናበሉ ኣብ መንጎ that's why ድማ ሰንትሪክ ዝበሃሉ ሳቶም ጫፍ In ኣይኮኑ the middle of our spectrum. Moving on to the left group in the European Parliament, made up of the furthest left parties across Europe. They support EU reform and want to embed anti-fascist values right into those treaties. Talk about setting the tone. But that's not all. They want a stronger parliament that can draft laws, select the commission, and even manage the budget. Yet they're not ready to say adios to the veto just yet. Therefore, we will place them slightly more to the right than the EPP on our reform spectrum, as their plans are simply more concrete. Shifting our focus to the S&D group, another powerhouse in the European Parliament, composed of center-left parties. They are staunch advocates for treaty change to strengthen the European Union. Their vision? To empower both the EU Parliament and the Commission and remove the veto on tax matters, pushing for more uniform fiscal policies across member states. They have also indicated removing the veto vote for foreign policy. Given their stronger stance on vetoes, we'll position them on the right of the left group on our reform spectrum. Moving on to the IND group, composed of the furthest right parties across Europe. This one will be quick. They're staunchly against treaty change, fearing it paves the way to an EU superstate. Therefore, we will put them on the very left on our scale, next to the ECR, who has similar opinions. And lastly, we have the Greens and European Free Alliance in the Euro, all about moving forward abilities in health. Now here you have the view of our spectrum. So ከምዛ ትሪእዎም ዘለኹም እዮም መን እዮም ብፀጋም ዘለዉ መን እዮም ብየማን ዘለዉ ዝያዳ እቶም ሓያላት ዝበሃሉ ድማ እቶም ኢፒፒ ዝበሃሉ ኣብ መንጎ ዘለዉ ሶም እቶም ዝሓየሉ እዮም እቲ ናብ ወላ እኳ ናብ ፀጋም ገጾም ዝኸዱ ናብቶም የማን ገጾም ቅርብ ዝብሉ እንተመሰሉ ግን again ብሓፈሻ ኣብ ብዙሕ ነገራት መንጎ እዮም ዘለዉ እቲ ፓርቲ ኣቃውማ ድማ ነዚ ይመስል ሶ ኣብቲ ዝመፅእ ዘሎ ምርጫ ንእሽተይ ርኢና ናብቲ ክንሓልፍ ኢና እዚ ድማ መረዳእታ ናይቲ ፖለቲካ ናይ ኤውሮፓ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ወይ እንታይ ይመስል ፖለቲካዊ ስትራክቸር ናቱ ንክንፈልጥ እዩ ምክንያቱ ዩሮፒያን ዩኒየን is a very big institution ወይ ሓደ ግሎባል ፓወር ሃውስ እዩ ስለዚ እቲ ብዙሓት ሰባት ካብ ኤውሮፓ ኮይና ንከታተሎ ኣለና ብፍላይ ድማ ኣካላት ናይቲ ኤውሮፓ ሕብረት ዝኾንኩም ኣብ ጀርመን ዘለኹም ኣብ ኔዘርላንድ ዘለኹም ፍራንስ ዘለኹም ቤልጅየም ዘለኹም ኦስትሪያ ዘለኹም ኣብ ካልኦት ድማ ወላ እውን ኣብ ስዊድን እውን ዘለኹም ብገለ ደረጃ ፅልዋ ዘለዎ ወላ ኣብ ስዊስ ዘለኻ እውን ናይ ዩሮፒያን ዩኒየን ፖለቲካ መረዳእታ ኣገዳስነት ኣለዎ ስለምንታይ ብገለ መንገዲ ይፀልወካ ስለ ዝኾነ ሶ here we go እዚ እቲ ፖለቲካል ፓርቲስ ሕጂ latest report ዘላ ክንርኢና
نشتي كفال من كعوتو يقولوا نزبل عنتي حداش دوكومنتار وزيانيرا. While far-right parties are becoming more established at national levels in Europe, they have yet to make their mark on the European stage. But if they gain more seats in the upcoming elections, European Union policies could... تبدا لك ساب حجيتم يماناي كم فزبهالو بهاجرات درجة كاب هاجرنا بهاجر بسلوفاكيا اب هنغاري اب طليان اب فرانس اب جرمن دما حجي زحيه لكم مصخم زغلون نحيه لي مصخم زلون يزرغر زلو اب اوروبا حبرت كنت عن الدرجة يهلوا مسكن اسمع significantly change. So what exactly would a shift to the right mean for the EU? Our next report takes a look يماناي كم فتتعويتو exact انتي مالت زيا كفال زيا سمعنا دحري كنحلفينا at the consequences this could have both in Europe and outside its borders. In the June elections for the European Parliament, right-wing and far-right parties are expected to gain more seats. So far, the far-right has not yet managed to unite at the European level. It's divided into... So, ti yamanay kam fizbahal zallo كم زغلي زنقارجن أوشتو زلوا في الليات كسب حجي أي حيلنا الله ويكات صبغي مثلا الله كلا كنت قالنا دوتش فيلا كل جزء نايت سنتريستيك فيلوسوف زلوا سلسلة ميديا كل جزء نتيا ما نايكم في كداخل ما يزدلي أنصار تراي بروباغندا زي برسم كعوتو لذي again كم تزبلوا يكون reality كاو قرب رحق زبالي to different factions. But what would a right-wing surge in the European Parliament mean? What consequences would it have for the EU and the world? If Europe's right-wing factions became a stronger and united group, they would most likely try to reduce migration into the EU by attempting to change EU laws. This in turn might mean an increased number of people trying to enter the EU irregularly, via land routes or across the dangerous... So قداميتي نيجوم يمانايكم في كل جزء تارجتناتهم تايا immigration يتزغل لها شيء عاتاتهم مخنياتو نوصاتنياتات مخل كالسلو زغوني ما بزحت جزء دقاف كم زلوام يزقبرهم لذي immigration rules ويكا laws بفلا يدما زي illegal immigration بالبحر ديو بخالها قراد ما تنعم صنع زخانة مكوتصارن تري زخانة حقان صاروا قبرهم زغلو أب كل عالم زرعي وقداميتي أزوم يمانايكم في أتو قرناتهم أد معناتناتهم نسيت تنياتات عم مكوصاري تلزي سادما كم حنت عباية جندا Mediterranean Sea and the Atlantic. The far right would also likely try to force the EU to abandon its goal of being climate neutral by 2050. Many right-wing and far-right parties say green laws are having a negative كالي دما نتي climate change تباهيلو زي بليبرالس كم بتليفت بجرين كله زوجوس لو climate neutral ويون climate address جبر policy نتباهله نتي أي كال فابريكاتات نيوروبا بتعمز هاسيو زلو مستكونتات نيوكرين دما ماليش بيسو زلو نسودما نتي climate goals نتي European Union تتوقبلوا ويكز حلوة خمس غلو سخانة كتابة نتم سرعتنيات هذن عبس الواصل زلو نزون سقم تخوص له خمس غلو كالاي نتبي عبي negative effect on domestic workers and farmers. European aid to developing countries could also be reduced drastically. كمدما ندجز وهاب حاجة يوروبا حبرت حجز نسون كقدل كم زخل مهنياتو كل زي ما نكن في أبعدنا أبزبنا أهجرنا ترى فوكس نكبر زي بالبوليس سلزلهم ندجز وهاب حجزات يكون دجف كله كواحد كم زخل ون كال تسويز كبروا لنا فيه. But all these changes would require a united right and far-right political front, which experts believe the different groups are still unlikely to achieve. The main sticking point? Russia. One of Italy's right-wing parties, the Lega, as well as the Freedom Party of Austria, have both criticized the West's hard line against Russia after its invasion of Ukraine. But Poland's right-wing Law and Justice Party and Italy's other far-right party, the Brothers of Italy, are strong backers of Ukraine. ولات يماناي كم فز بحالجن عبتو قداينا يوكرين كما تخلو جالك هباتهم نتي وج تطوق بالعلو نزبلو ريو ناي أوروبا حبرت ناي بحق ما بلشاونا تابع خاطريو أتام كينات تطوق بالعلو زبلو انتاي بلو مسكة برو راشا دقفتنا راشا مزبلو وجد تطوق بالعلو سلاماوزة تغيرو تكفتح له نزبل بارتي ويكازوخان يكون أكالا بأوروبا انتاي بزبلو دقفتنا بوتين زبل شي ميون زبلو ناي بحكي أبوج وورمونجرز بعلو نوجد رايز زغوس ميديا سلسلو تزيزيوم تريوم زلهم تم برو راشا زبلوم زلو سلام كوردالو مفتاح كبروا له وجد أتوقع له زبليهم توجد قصة له أوروبا حبرت ممليشنين بوتين كن هرملنا نزبلو دما أكلنا يتيمانا كم في سلسلة يتيمانا كم فون ملو بملو أبت مركزنا يوكرين أبحاد بوتا كم زي اللي يمزقلت زلو ساعة take away نايزي سلسلة هجي نبتك على رسك نسجرينا مخنياتو too much أبسك زي خمت فايكونا I am very sure زعب أوروبا حبرت جن كلا عقد استمرت وشينا تلنا وي تقيمكم تقينوا لايك قبر وسكب كومنت هابوني قبل ما تسابونك ساب زي
كاباكي وصانا حج انتاي كنقبرينا حنتي فيديو كنرينا سودما كلتا حبيت مراحتنا اوروبا تراخيبه مالو انتاي ترجم مالو زركب زي A state visit by a French president in 24 years. Macron was welcomed by the German president, Frank-Walter Steinmeier, at his official residence, Bellevue Palace. Franco-German relations have been strained in recent years, especially as Europe faces challenges like the war in Ukraine. German مراحتي state visit بحال بريزنت ناي تحقر زعد معد مالتيو سلازي بريزنت ناي جيرمان chancellor دي زلواتي طلع على سلطان زلو ناي تحقر chancellor يونس دما اولاف شولس يزتري وزلوغن بريزنت ناي تحقر اشتات اني زلو قليت ادحانت اني لكم I think his name I forgot his name. Like the war in Ukraine. German Chancellor Olaf Scholz remains split with his French counterpart on energy and government spending, along with relations. Steinmeier يزبحال سوري كنغتل جي تركب انتايو الامان رايو Where Macron has criticized Germany over its dependence on the regime. حدا كابتي نفرنسا نچاينا نفرنسا نجرمنن عينن عين كمزي تعامتا ወይ ካብ ጽቡቕ ዝኾነ ዝምድና ከምዘይ ህልዎ ዝገብረን ዘሎ ጉዳይ ናይ ዩክሬን እዩ ኣብ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ዝተፈላለዩ መርገጽ ኣለዎን ፑቲን እዚ ማክሮን ተደጋጋሚ ሰራዊት ክንጡ ኢና ዶ ኣጽዋር ክንቢና ዶ ገልዶ ክብል ከሎ بعين حكي أبكون النتزلة على حاجة استجبر زلا جرمانيا أنتقوني سراويت كتوتي دلنيا تي مسائلاتنا تاد ما كنت كمالي دلنيا مغنياتو توج مس راشا اسكاليت جبرايت دلنيا نابزلا على درجة خيدا دلنيا زلا فرنساجن حدا مور كدفعلت جبر الله مغنياتو أسوار سلا تفر نسا أسوارك شيء الله أسوار نبتو كاتو دليا أسوار إندستريس لزلا ولا كبكو عيقون بر اللوايب كلا يدما أبتنا تشاينا ودن تخوني كلتين نن بينن مخنياتو جرمن عميق زخونه زمدنا مس تشاينا كل واخلو فرنسا ما كندوز اكل يبلان سلازي كاب تشاينا لنا زبل بوليس ابون زفلالي نطفات اللومي. Let's bring in DW's Michaela Köfner. She's at Bellevue Palace in Berlin, where President Macron has been meeting with his German counterpart, Frank-Walter Steinmeier. This state visit is also about projecting European unity at a time where France and Germany increasingly find themselves at odds. سو زركب زي حدا كابتك أنت الأماناتو project power ويكا زمدنا unity project unity and power أب unity خا power الله نوعو كان تبارقو يوم زفتون زلو بزوح زي أب تكون تاتي أوروبا استمع على ريتو سلو زلو. They do find themselves at odds, and that's the interesting thing between the German and the French relationship. No matter how bad it gets, they share common aims. So just hearing motorcycles there of the police from that motorcade of Emmanuel Macron, who is behind me at Bellevue Palace together with the German president. Now, both want to help Ukraine, both Germany and France. And the French president insisted that he wouldn't rule out troops on the ground. That's something the German government insists is an absolute no-go, together with كلتا نقرات اللو حدا اتي ولاقا دفلالي نتبتات اللوهم اجاناتهم كن حديات ودلا خياتو اتكون تهزو لا بيروبا نغلتين ولاقا اكزاكت اللي بمعرتي دايبلنا بتمساسالي زهر من قداي سلو زغوني استحلال عجا سلو زلوهم قدن يوم حبراو سراحن حبراو كايدان مرداتان كلهم تبلالا حدا كابت زفلاليهم ندبي بريزنت ناي فرنسا اكلت استفلاليو قاتاميتات سراويت ناي فرنسا ويوناي يا سرايتنا فرنسا وإلى أوروبا نابتي يوكرين متاوسي أكثر فينيو إلو تلتقي تزارب له ثلاثة جزء ونخونيو إذا ما لدما بعين الجرمن بفتهم absolute no goyim زبلو هبزين ده رخينا توجه نفس الشيء كانت علم كيدلو escalation نبزل على درجة كيدلو بوتين دما reason اللو أسواراتنا تغيروا أبتع وش تعدون كارمون لذي نزود دزين جرمن بتنقع أكري وخلو فرنسا جن I don't know ترى يبلو انتهي سلزة أمانيهم بفتح مرداتها يبلين مسناي فرنسا مسناي راشا مسناي بوتين كوادر زخل وتهدروا عقمية يبلون بفتح فرنسا نوح ملحس رايم حزم زلو سلزي انتهيو العماقن it's not clear for me. The Americans, so that's just one illustration of which there are very many indeed, ranging from energy to the EU economic policies of import and export, particularly on China, where both have common aims of having a more integrated energy market, of both having intense trade with China, but to the benefit of the EU and becoming less dependent. But they have different ways, different routes they want to take to get to that aim, and that creates political tension. Having said that, it's a picture-perfect day behind me, and that's what today is all about. The German president has largely a ceremonial role. This is all about projecting unity and producing those pictures of unity. What about the different approaches that... So, بعرفش تركب نومينيال ويكا ناشماويو مغنياتو تم زراقة بزلو مرحتي
ሳዕ ክንዱ ፖለቲካል ፓወር ዘለዎም ኣይኮኑን ብፍላይ ብወገን ጀርመን እቲ ፕሬዚደንት ዓብይ ፖለቲካዊ ስልጣን ዘለዎ ኣይኮነን ስልጣን ዘለዎ እቲ ቻንስለርን እቲ ባይቶን እዩ ስለዚ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ዩኒቲ ንምንፅብራቅ ወይ እውን ኣብ ሓባራዊ መረዳእታ ንክበፅሑን ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ኦፕቲክስ ይብልዎ ዘርኢ ዘንፀባርቆ ስእሊ ሓድነት ከም ዘለዎ ወይ ኣብ ሓደ መረዳእታ ከም ዘለዎ ስለ ዘንፀባርቁን نخومي ينبر أبتي زفال اليوم نتبتات ستيل معلبي رخبونا Scholz and Macron have when it comes to tackling Russia's war in Ukraine? Well, both really want to help Ukraine, but there has been criticism, not just from the German side, that while France keeps pledging that, it didn't come up with the goods. It's pretty much down the bottom of the list when it comes to financial and military assistance. That's been slightly ramped up. Having said that, the French are sending medium-range missiles. The Germans, particularly German Chancellor Olaf Scholz personally, is ruling out sending that Taurus system that Ukraine so much wants, while being the second largest supporter of Ukraine behind the United States. So yes. So German فرنسا كلتيهم فرنسا بعفهم بملحسهم بزح كم زحجز دلو كنا كروه الله وجنتهم كفلويز جبر وانتلو تي ميد رينج ميسايلس هيبا مالو جرمن جند حر أمريكا زعبي حاجة تجبر زلا بيوكرين أب يوكرين كتكون كلا زعبي كسارة زوردو زل هجر دمايو معناته كاب كلن هجرات أوروبا زعبي شركة مسراشة زنبرو جرماني نيرو تعلامنا زكيناتنا يوكرين دم حركاتهم قدامات علامات أمونجو جرمن راشان زنبرة زمدنا نمبتاخي نيرو جرمن دم effective لتبتيخا كتباناتا أب انكلالو أتيو من كل قالنا كتبانا جرمن بزعل نهر الزقصلو لزلو كلام مفتح زي رغبتلو صفوفن حسورن صبوز خنا industrial base زنبرة كم من نداري بصفوف تركب زنبرة هجر لومي بسلست عزفي 4 عزفي كاب أمريكا جزيا نتي industrial manufacturing capability ناتا إن بلاش وتخيزة لهجريا بزح crisis بزح بقطعاوي تجمعات ونزقات ما زول لهجريا ستيل جن تتخذوا زلا أب يوكرين فول فورس ملو حيلي متتاوية جرازلا وتعيتنا تكسب حجي يوكرين إنها تدرع عملنا تسعرني زخيزلو ولا حنتي لو تقبلون مس تشاينا وننتقوني ناي جرمن عند حقوقنا مانيفاكتشرينج ويكا حيالكو طباز قبروز نبره سلسته ويكلته عقد السنة بتاعتي نيران كلتي عندما حنتي اوريدي خيداتي ندادي ويكا تغاز كابراشاد مزز نبره زت افيو درو ازخا سمبراتناتو ابتقو طباناتهم نريا لنا اتخالاي دما زبلت عداغانا تشاينا بزبلت بحيتهم مزنبرو جرمن يمنيرو نسون ناي جرمن ناي تشاينا كامبانيتات لعل تودادر الناس سلازلون اب مبزحتو سيكتورز جرمن يحلفوهم سلازلو اب زيانت بزياون اتعداغا كم تزدله وصيت يمصو يلون لازم بخلتي منقد يهرملو اب كال عالم كيدوم كوادادر دما አይኩሉን يمكن بلاي نخلينا ግን again ولا ተንመወዳድርቶም ካምፓኒታት ኣብ ኣሜሪካ ዘለዋ ኣድቫንቴጅ ኣለወን ንሱ ድማ እንታይ እዩ ነዳዲ ብሕሱር እየን ዝገዝኣ ዘለዋ ናይ ቻይና ካምፓኒታት ተኾና ሕሱር ነዳዲ ካብ ራሽያ ወስዳ ኣለዋ ናይ ኣሜሪካ ተኾና ሕሱር ነዳዲ ካብ ዓደን ገዛ ኣለዋ ጀርመን ግን ብኩሉ ብኤልኤንጂ ብመራኽብ ዝመፀ መርከብ ነዳዲ ብከቢድ መንገዲ ወሲደን ይሰርሓ ዘለዋ ስለዚ ውፅኢታውያን ክኾና ይከላንየን ኣብ ልዕሊኡ ድማ ናይ ቀይ ባሕሪ ምዕፃው ድማ ወስኸሉ ቻይና ዓበባ ዕዳጋናቶም እዩ ስለዚ ብቀይ ባሕሪ ሰተት ኢሎም ከይዶም ቻይና ዝነግዙ ዝነበሩ ሎሚ ብኔው ብደቡብ ኣፍሪቃ ዘይሮም እዮም ዝኸዱ ዘለዉ everything is not working for them ስለዚ ብኩሉ እቲ ካልኩሌሽን ዝኸድዎ ዘለዉ ኣብ ቁጠባ ፅቡቅ ክኸዱ ኣይክሉን እዮም ዘለዉ ነዚ ከይዕርዩ ድማ ነዚ ነገር ንመፍትሒ ንኸይረኽቡ ድማ ትሪእዎም ኣለኹም ኣብ ዕንክላሎ ኣብ ሓሸውየ ናይ ፖለቲካ ሙሉእ ብሙሉእ ተኣሊኾም ዝኸድዎ ዘለዉ መንገዲ ድማ ንርኢ ኣለና So حجي اللربيت بزعبا أوروبا رينا لنا حجي كالا حدا أقدا سنين نتبلو كلتا نتبتاتان لو أساتن دما مجمريا بيسيا نجمر سوغا إيكولي كالا يجمبار كالا متفنان في الطرز اللويو نزيان Do China's drills around Taiwan tell us? Our military analyst Sean Bell joins me in the studio. So Sean, first of all, let's discuss why Taiwan is so important to China. Yeah, good afternoon, Sima. I mean, the South China Sea is at a crossroads, really. زي بزعبا تشاينا اب تايوان تقبر زلا بخلتها من قد ذكر ريان خل ابزياكم لساينا اسكا مجمريا introduction Pressure campaign. Taiwan on Monday detected 21 Chinese military aircraft and 15 Navy or Coast Guard vessels around its territory in the last 24 hours. Taiwan's defense ministry released a statement stating that 10 Chinese aircraft crossed the air defense identification zone in the past 24 hours and Taipei responded appropriately. سنتاي درزلو تشاينا روي زخوني وتهدراوي درجة حوسي نوجد مدلاو
ኣብ ልዕሊ እታ ደሴት ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ ስለዚ እዚ ድማ ዝበለ ዳርጋ እንታይ ትብል ዘረባ ኣላ ሕም ዝበለ ተሓጎም ዝዓይነት እዩ በቃ ዲስ ኢዝ ብዓለም ደረጃ ናትና ተሪቶሪ እዩ ታይዋን ኣካል ናይ ቻይና እዩ ዝበዝሐ ሃገራት ናይ ዓለም እንኮላ ዩኤን ሓዊስካ ታይዋን ኣካል ናይ ቻይና እዩ ዝብል ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ዲስካሽን ክህልዎ የብሉን ብሕም ዝብል ሰብካ ክህሉ የብሉን ዝብል ዓይነት እዩ እዚ ከዓ ካልኩሌትድ ሙቭ እዩ እቲ ካልኩሌሽን ናይ ቻይና ድማ ኣሜሪካ ኣብ ራሽያ ንክልተ ዓመትን ፈረቓ ሙሉእ ብምሉእ ተሳቲፋ ተደርዒማ ትሰዓራላ ናይ ዩክሬን ጉዳይ ድማ ናብ መወዳእታ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት ካልኩሌት ገይራ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝፈተነቶ እውን ኣይሰርሐን ሓይሊ ባሕሪ ናታ ዓቕሚ ከም ዘይብሉ መዚና ልክዕ ኣብቲ ዋንቲ ድማ ነቲ ናይ ታይዋን ሕቶ መዛዘሙ ክትገብረሉ ወይ እውን ሪል ዝኾነ ናብ ውግእ ዝቐረበ ፈተነ እያ ትገብር ዘላ ናይ ኣሜሪካ ግብረ መልሲ ድማ ክትርያ እዚ ከዓ ስለምንታይ እዩ ፅንሕ ኢለ ክነግረኩም እየ እቲ ሳውስ ቻይና ዝበሃል ንቻይና ኣብ ደገ ባሕሪ ናታ እዩ ኣብ ጥቃ ባሕራ ዘሎ እዩ ኣብቲ ኩነታት ዘሎ ድማ ሓንሳብ እናሓወሩን መዕለበ ክትገብረሉ እያ ትደሊ ዘላ ብሱ ጥራይ ግን ኣይኮነ ካልእ ዕላማታት እውን ኣለዉ Well, according to a report, China is getting ready to invade the island with an armada of ferries and civilian vessels. Even though the People's Liberation Army lacks the numbers of amphibious landing craft, it could, however, bridge the gap with civilian vessels. The civilian vessels could include dozens of gigantic roll-on-roll-off ferries that can each carry hundreds of armored vehicles. As per experts, civilian ferries could be a poor choice for such a massive operation, but at the same time, it can be very useful in transporting troops in huge numbers across the Taiwan Strait after its coastal defenses are destroyed. The involvement of ferries in ቻይና ዝተፈላለየ ዓይነት ሲናሪዮስ እያ ፕላን ትገብር ዘላ ከምዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም እታ ደሴት ትበሃል ታይዋን ኣብታ ትቆም እያ ዘላ ስለዚ 360 ዲግሪ ክኸብዋ እሞ እቲ መጥቃዕቲ ክገብር ከሎ ብዝወሓደ ዳመጅ ወይ ከዓ ብዝወሓደ ክሳራታት ናይ ክልትዩ ዋላ እቲ ታይዋን እውን ኣካል ናይ ህዝቦም ስለዝኾነ ኣብቲ ታይዋን ውሽጢ እውን ከባቢ ፍርቂ ናይቲ ህዝቢ ምስ ቻይና ክነሓብር ኢና እዩ ዝብል ዋላ ኣብቲ ፖለቲካ ተዓዊቶም ኣይሃልው እምበር ከባቢ ፍርቂ ናይቲ ሃገር ኣብኡ ዘሎ ህዝቢ እውን ሕጂ እውን እንተሎ ፓርቲታት ኣለዉ ምስ ቻይና ክንሓብር ኣለና ዝብሉ ስለዚ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ፓርቲ ግን ናይ ኣሜሪካ ደጋፊ እዩ ብኣሜሪካ ዝድገፍ እዩ ክንፍለ ኣለና ዝብል ዓይነት እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ሕስብዋ ኣብ ኣፍ ደጋ ኣፍንጫ ናይ ቻይና መፂኣ እያ ወታደራዊ ማኒቨር ትገብር ዘላ ኤግዛክትሊ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ኣብ ናፃ ዝኾነ ታይዋን ኣካል ናይ ቻይና እያ ተረዲኹም ታይዋን ብዩኤን ይኹን ብኣሜሪካ ኣካል ናይ ቻይና ምዃና እያ ትንገር ኩባ ትበሃል ሃገር ኣላ ኣብ ጥቃ ኣሜሪካ ከምዚ ዓይነት ደሴት ኩባ ናፃ ዝኾነት ልኡላዊት ሃገር እያ ኩባ ምስ ቻይና ርክብ ናይ ሚሳይል እንድሕር ገይራ ኣሜሪካ ክትሃርማ ትኽእል እያ ንኩባ ስለምንታይ ኣብ ጎረቤትና ኮይንኩም ምስቶም ሓያል ዝተፋነኑ ምሳና ሚሳይላት ከይተምፁ እዮም ዝብሉ ራሽያ ኣብ ዩክሬን ከምኡ ክትብል ከላ ወይ እውን ቻይና ኣብ ታይዋን ከምኡ ክትብል ከላ ግን ኣሜሪካ ይትሰመን እያ እዚ ኻ እንታይ እዩ ኣብ ትዕቢት ተመርኮሰ ፖሊሲ ስለ ዝነበሮም ንሕና ኢና ቦስ ናይ ዓለም ንሕና ዝደለናያ ንገብር ካልኦት ግን ከምኡ ክገብሩ መሰል የብሎምን ይብሉ ነይሮም but not anymore ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካ እቲ ናይ ቦስ ዝነበሮ ዓመታት እናወደ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣብቲ ኩነታት እቲ ከምኡ ዝበሃል ክህሉ ከም ዘይኮነ እዩ ዝንገር ዘሎ Sea landing drills has been repeatedly praised by Chinese officials, which has long praised their efforts. Although it may seem strange, እቲ ዓይነት ኩናት ኣብ calculations ዝርእይዎ the ዘለዉ እዩ concept of passenger ferries equipped for use in a combat zone. It illustrates how deeply China's private So እዚኦም ክልተ እቶም መራሕቲኦም ፕሬዚደንት ሺ እቲ ድማ ተሓድሽ ተመሪፁ ዘሎ ናይ ታይዋን ሕጂ ንመለስ ኣብቲ ኢላስትሬሽን global maritime routes. It's a link between the Indian and Pacific Oceans. About a third of the global trade runs through this area. Also እዚ ሳውስ ቻይና ዝበሃል ኣዝዩ ኣገዳስነት ዘለዎ ቦታ እዩ ከባቢ ሓደ ስልሲት ንግዲ ናይ ዓለምና በዚ ዝሓልፍ ምክንያቱ ካብዚ ቦታ እዚ ምስ ሓለፍካ መን ኣሎ ደቡብ ኮርያ ኣሎ ጃፓን ኣሎ ብንያው ኣሎ ስለዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ቦታ ናይ ንግዲ እዩ እቲ ታይዋን ዝበሃል ባዕሉ ዓብይ ናይ ንግዲ ሃገር እዩ ብፍላይ ኣብዚ semiconductors and chips ዝበሃል ዝለዓለ ቦታ ዘለዎ ያ this area. Also in the South China Sea there are massive oil and gas reserves. They've quoted that 11 billion barrels of oil are in there, and that by reference that's about 30 years of use. ከምኡ ድማ እዚ ሳውስ ቻይና ሲ ዝበሃል ዘሎ ሽሙ ከማ ናይ ቻይና ዝኾነ ባሕሪ ኣቡ ኣብቲ ባሕሪ ነዳዲ ድማ ኣሎ ሳብ 11 ቢልዮን ባረልስ ዓብይ ሪዘርቭ ኣብ ውሽጢ ኣለዎ ብዙሕ ሃብቲ እውን ኣለዎ ስለዚ ነዚ ንምግባት ኣሜሪካ ነተብዓዳ ዘሎ ነዳድን ሃብትን ከያኽላ ኣብዚ መፅያ ሕንፍሽፍሽ ክትገብር ትፍትን ዘላ UK production. It's a huge amount. Now, China's been absolutely building artificial islands all over the place, militarizing them in trying to extend their influence there. The other important thing, if we look at the other map, is China's
ኤሮፓውያንን ኣሜሪካን ናይ ብሓቂ ሕፍረት ዝበሃልን ስክፍታ የብሎምን ራእይዎ እቲ ሳውዝ ቻይና ዝብል ኣፍ ደገ ባሕሪ ልክዕ ከምዚ ቀይ ባሕርናትና ኣብ ከባቢ ባፅዕ መፂኦም ከም ዝዛረቡኻ ከምኡ ጌርካ ውሰዶ ኣብ ናትካ መፂኦም ኣብ ኣፍ ደገኻ ቻይናሲ ንውግእ ትዳሉላ ወይ ከምዚ ትገብራላ ኣብቲ ናታ ደሴታት ድሌታ ትገብር ኣብ ጎረቤትኩም ኣብ ኣትላንቲክ መፂኣ ኣይኮነን ትገብር ዘላ again እዚ next to the South China Sea is actually relatively shallow. It's not really clear on here, but it's about 30 meters deep. China militarily wants to run nuclear submarines. They only work if they are out of sight, out of mind. At the moment, they've got a long transit where they can be seen. If you look at the coastline just off to the east of Taiwan here, it's on the edge of the continental plate and just drops away. So if you were to have a nuclear submarine base there, it could operate a lot more effectively. Now, So كتب تريود لهم تي تايوان زبال completely encircle كتجبرات خليها تفتنا الله China كوينو تعرف دما تي أنت خونه بسلام كوني أنا هيو بسلام كون كل التكونات نزخونه زر بحيكونن كم China زي مثل هجر مهامس أمريكا خطفانون نقول طبعا عالم عابي قالوا توصل الواي كلهم إذا كم زيلو إن هالوي حدا قداس في السامع قاتي ملولن South Korean إذا هندا بزقات ما يكونن أبعبين متفنان زلوا هجرات بفلاي أمريكا دما كتفت التفانن زلوا جابانن دبوب كوريان مس أمريكا خوينا نانصار تشاينا كود دواز فتنو زلو تشاينا دبوب كوريا جابان تنزل علينا إيسيا industrialized country بحادو خوينا وعلى غيرنا الله and this is very very interesting. Now, leaders from China, Japan and South Korea are in the South Korean capital for a rare trilateral meeting which many hope will ease regional tensions. Chinese Premier Li Qiang, South Korean President Yoon Suk-yeol and Japanese Prime Minister Fumio Kishida have been discussing سلسته أقدست هجرات زين سلسته هجرات ده السماء مع نيران أمريكا بتبوتاي محلوها جن كم يجرن السماء مع تنتلت الديمقراطية أمريكا تزورن in Japan effectively أمريكا زبالة تحريت بالهجرية كوريا دما كابها تجدد سلزي مس China دما فيتني في China دما تفلتني زين كلتين هجرات زمدنا ناتنا سلسين صبغ دحر خوينو انت تردادي انت زوباتي عب سلام كركب كم زغلن نقول طبعا ايتي زوبا يقولنا عالمنا عب تراكل وكم زغل سلازي عب عمت الرخبان بسنكو كوفيد طويل زنبري دحر خندي دحر نوي حوان اجي الرخبان North Korea, tensions over Taiwan and trade. Let's cross straight away to Seoul. Robert Bride is standing by for us there. So Rob, anything coming out of this summit yet? Okay. Yeah, this has been a significant meeting given the importance of these three northeastern Asian neighbours to the region, but also globally in economic terms, because of course between them they represent something like nearly a quarter of all global activity, 23.5% of global GDP. So a lot of the focus has been on economic and trade issues of ways of working together. Given the importance of these three countries, this was meant to be an annual trilateral summit, but because of the pandemic, this is the first time that they have met in nearly 4.5 years, a point that was made by the host President Yoon in his opening remarks and also closing remarks, saying that this has all been about trying to foster. سنتين نرزلنا سلسته أزين أقدسي حجراتنا نزارب زلنا أبكو طبعا عالم كبابي حدث اللسيت نايكو طبعا عالم ويكا هذا البيت أبكو طبعا عالم زشفنا سلسته حجرات نبحكي very important هجراتين أمونغن كا غربابتين كا ترجعهم لهم غربابتي China جابان دبوب كوريا مس China اتفقنا نلوا أمريكا أبدعريان سلزلا أمريكا تتفقنا سلزلا أنت خوني إذا كان China الأولى قد سنتكم زلوي فلتيهم سو China حيال هجر مهانا فلتيهم أبتزوبات سلام كلكم زلوي فلتيهم أب سلامي ربحاناتهم كلتين جابان دبوب كوريا عندما تزعبي سقاتناتهم تايو سمين كوريا أبي نيكولاراوي مسائلات تسكما ولا سمين كوريا دما تعانكو كتزحلو تغلن كترسنو تغلن ويكتقوا عصر تغل هاجر China سلازي زين هاجر زياتن بغض طبع أبي متسسار زلون كنا خلوا أبتي تاو كنا تدما نسلستين زقدس بفلاي دما نتنكرته أمريكا تدرخان زلا نعتاتن زقدس متحازد مع اللواي سو زين سلست هاجرات it's very difficult طب حدا معلى بك بس حاجن أبتمساسالي مرددا ناي سلام نخبطها ويون زيد اللي سقمت النخيكيات of course نساتن كراهبان حسبا خلوها سمين كوريا سرحا يقدر فتن أبتا جندا بحيل كم تأتجيرا فتن ناي أسوار جيرا سلزنا برد أبتا جندا ناتهم بحيلات يعني را بزعباك زرب كم زقباء مالتيو لذي بتقين بتي زين هجرات زياتن سقبروز اللازم دناون أقدر سنة الله بدرجة علم كم تناي مودة تانو قبرو وترو نزيزو بازي سبوق يرقل سوزخل
مدرنا بريزنت سياس كنسمع وي انترفيو ناي بريزنت سياس اجي بزي كاب كبابي زرق زلم عباليتات حزبታት فيق علوم اخيلوم نخمز عينت ነገር ቶለሬት ገብሩ قلنا ببخبابي هيك تاريخ دحري زحل كنا تودي مستبهله نعا ودو امنتي نحسين حسين شعب قاعده من فتره عند لهم خاصه افغانستان نجيب الله كله خلوت كله نروسيا هم كتبوا انت دي اتم كومونيست يوم هيمنه يبلهم تبايلو تودد لهم امصم قاعده فتره داعش من امصوا اذا قالوا طفل عليها ناي شبرا ودبات بغمي كمان مصينا كمي دا مساله كونتات انت فتره دحلك اويتن 3 عامات انت فتره كلها مستانا يوني بولار بحال تريو بلخ الى عند مسائل بناتاتهم بخطاب تزاوري تفطر يعني نساتهم فتيرون دلوا بفلا كبابينا دلوا زي رقعتن عنوتن قليل ነገር አቆነን بجكاتن مسلمين دبلو አንጻር ቴሮሪዝም አንጻር ገለ دبلو መሳሪያهم علاتهم تفطروا እዚ ስለ ዝኾነ ምን ይትግዳይ መወዳታ እንዳህልካ ግዳይ بجكاታ ናይ 9/11 ፍጻሜ ዝበዝሕ ግዳይ ናይ ሽበራታት እዚ ደቡብ ድባሃል ሳልሳይ ዓለም ብጥሜት ወስኸሉ ብናታቶም ፖሊሲታት ተፈጥር ዝመጽእ ጥሜት ኣብቲ ህዝብታት ፈጢርዎ ዘሎ ሽግር መወዳእታ ይብሉን ድሕረት ሓደ ዓብይ ጃዕብ ደሆ ናይ ዝኸባቢታት ዝደውብ ዝበሃል ዘሎ ካብዚ ዓለማዊ ስትራቴጂ ናይ ጃንዳ ዋሽንግተን ዝህሰ ዘሎ ብቀዳማይ ደረጃ መን እንደሕልካ ዝህዝብታት እዚ ኣፍሪካ መፅሓ ሎሚ ትሪኦ ኣፍሪካ 1.2 ቢልዮን እቲ ህዝቢ ዘሎ እንደሒሎምኻ ምስ ዕብየት ናይቲ ብዝሒ ጽባሕ ንጎ ናብ ዕፅፊ ምስከደ እንታይ ክገብር ይኽእል በዚ ሕጂ ዘለዎ እንታይ ክበልዕ ጽባሕ ንጎ በዚ ንሳቶም ፈጥርዎ ዘለዎ ሁከት ከመይ ገይሩ ከብል ይኽእል ትንቕሓት በዚ መጠን እናተበለ ይኸይደ ምናልባት ኣወዳድባ ኣለዎ ይብሉን ካልእ ኣርእስቲ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ዘሎ ኩነታት ሓደ ብሓደ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ በብእዋኑ ዝፈጥርዎ ዘለዉ ንበይነን ሃገራት ኣብዚ ማዓስከር ኣብዚ በይዝ ኣብዚ ንንበይኑ እንታይ ይረክብ ኣሎ ብጀካቲ ዝምዝምዝዎ ዘለዉ ጉልበት እንታይ ኣለዎም ኣብ መወዳእታ ህንዲ እውን ኣሜሪካ እንተሪኢኻ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ደቡብ ዝበሃል ዘሎ ማርጅ ኣብ ሓደ ቁጥባዊ ናብ ብዝሒ ቁጥባዊ ዓለማዊ ስርዓት ተሰጋገር እያ ዘላ ኣብዚ ናይ ምስጋር መስርሕ ተራ ኣፍሪቃ ከመይ ይመስል እዚኣ ሕቶ እዚኣ ስለ ደምፃኹማ ዘረበላ ዘለኹ እምበሪ ኣነ ብዙሕ ኣይፈትዋን ናይታ ርእስቲ እዚ ኣፍሪካን ዩኒየን ወይ ውህደት ኣፍሪቃ ዝበሃል እንታይ ሒዙ ተበጊሱ ትፀገም ማዕረ ኤውሮጳ ክንከውን ኣለና ኤውሮፓያን ዩኒየን ድሕር ኣሎ ኣፍሪካን ዩኒየን ከዓ ንገብር መካኒካ ማዕርዮም ክንከውን ኣለና ኮሚሽን ድሕር ኣለዎ ምሳቶም ንሕና ኮሚሽናት ንፈጥር ተቅርፂ ከዓ ካብኡ ክንቀድሐ ንኽእል ኢና እዚ ኣነ ዝከረኒ ኣብ ፀበብቲ ኮሪዶራት ኣብ ፀበብቲ ኣጋጣሚታት ኢና ዛረበሉ ነናና ኩነታት ኣለና ኤውሮፓ ናቶም ኩነታት ኣለዎ ናቶም ደረጃ ናይ ምዕባለ ኣለዎም ንሕና ገና ኣብ ፕሪሚቲቭ ዝኾነ ቁጠባታት ነብር ዘለና ሃገራትን ሕብረተሰባትን ኢና ስለምንታይ ክመፁ ንደልዮም ድግስ ኣሎሞ ኣብቲ ድግስ ኬትካ ስለተሳተፍካ ክላብ ፍሽኽ ኢልካ ስእሊ ተሳእልካ ድዩ ዋላ ናይ ብሓቂ ፀጋታትካ ኣጎሳጒስካ ኣሕቢርካ ሲነርጂ ክትረኽበሉ ትኽእል ድኻምካ ብናይ ካልእ ሓይሊ ትድግፎ ንካልእ ደኸመት ትድግፍ ናይ ኩልካ ሓይሊ ክትኣኻኽብ ከለካ ፀወታ ኣይኮነን ተደሎ መሳርሒ ናይ ካልኦት ኣካላት መድረኽ እዩ ድግስ ኣሎ ድግስ መፅእ ኣብቲ ድግስ ዝሓልፉ ውሳኔታት መን ውስኖ ናይ ስለያ ትካላት እየን ካብ ኤውሮጳ ካብ ኣሜሪካ ኣብ ተፈላለየ ከባቢታት መፅአን ደድለየን ኣሕልፋ ብካልእ ደጣቃ ጥራይ እዩ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ኣብቲ ክፍሊ ዓለም ክትከይድ ኣይትኽእል ኢኻ እዚ ኣተሓሳስባ ዝቕየር ኣለዎ ተደሎ ኣነ ከምቲ ብቲ መደምደምታ ዝበልኮ ኣፍሪካን ዩኒየን ኣፍሪቃዊ ይኮነ ወላ ንኣፍሪቃ ሃማን ኣይኮነ ካብኡ ጅምር ኣለካ ዝሓቂ እዚ ኣይኮነን ድብል ድሕር ኣሎ ኣምፅእ ናይ ስምዒት ጉዳይ ኣይኮነን ዓለምና ካብ ሓደ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዚኣ ሰማዕናያ ብክልቲኡ መንገዲ ሪና ኣለና ኣይሆ ብዙሕ መሓሪ ትሕዝቶ ረኺብኩም ላ ክትኮኑ እንተ ተማሂርኩም ወይ ተጠቂማትኩም ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናትኩም ርእቶ ግደፉ ከም ወትሩ ንዓና ክጠቅም ዝኽእል እየ ዘምፅእ ቅድሚ ውዳይ ምስ ሓንቲ ኣገዳሲት መልእኽቲ ክገድፈኩም እየ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ትፅቡቑ ነዚያ መልእኽቲ እዚኣ ሰለስተ ነገራት ቀልጢፍና ክንዕርየን ከነስተኻኽለን ዘለና መጀመርያ ገንዘብካ ባንክ ዘሎ ንባንክን በርናዓኻ ይኮነን ዘገልግል ስለዚ ገንዘብካ ንጥቕምኻ ንክኸውን በቲ ንስኻ ትፈልጦ ብንእሽተይ ጌርካ ኣብ ስቶክ ማርኬትን ኣብ ካልእ ክሪፕቶን ኢንቨስት ክትገብሮ ፈትል ቁፅሪ ክልተ ጥሮታ ዝበሃል ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ጠጠው ክብል እዩ ኣብ 20-30-40 ዘለና እቲ ጥሮታ ናይ መብዛሕትአን ሃገራት ፌል ይገብር ከም ዘሎ ኣብነት ናይ ጃፓን ፌል ገይሩ እዩ ናይ ካልኦት እውን ክስዕብ እዩ ስለዚ ብዛዕባ ቁጠባ መጻኢኻ ካብ ሎሚ በዓልካ ዲዛይን ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ ቁፅሪ 3 ድማ ትምህርትኻ እኹል ኣይኮነን
ክንምንታይ ተማሂርካ ስለዚ ዓለምና ብቁልጡፍ ትጎይ ስለዘላ ማዕርያ ንኽትጎይ ክንምሃርን ክንነቅሕን ኣለና ነዚ ዝሕግዝ ፕሮግራም ኣለና ተጠቐሙሉ ይብለኩም ቴንክ ዩ